Endi başlangıç ekenler, alıp yiyelim mayık. Şuna mı nemesini neme kadar? Yaxşı. Köşe şöyle hatta bir köşesinde koydum. En kadar başladı. Hamgalarını koydum desene. Bayağı kendine karanlık. Saat kaçta kaynadı? Betini körleyecek. Sal bir ağırak. Vay naraka var. Eski var ya salınıp da var. Sümülük boyunca sülüyorum. Biz mana ata saltın koldop, ata babamızdan kalgan sümülöktü mana bugün Çavay aile hükümetinde elin atынан uyuşup sümülök salıp Nooruz bayramın, jaz bayramın kütüp atabız. Sümülök bul jer jarılıp süt çıkkan, jerden çöp çıkkan belgilep jaz bayramı anan ilgerten ele eme olup kelgen ısırık salıp alasa aytıp el tilegin tilep oylogon oy maksatların Allah'dan tilep sümülök salıp bayram kütüp atabız. Bardığın kele жатқан jaz жаңы эми жыл тогошуу да бул эми Кыргыздын жаңы жылы. Жыл тогошу бүгүн күн менен түн барабар болуп, жыл тогошуп эски жыл кетип жаңы жыл келди кылып ысырыктарды салабыз. Ошо тилек каалоолорубузду айтып, баардыгыңарды жаңы жыл, Кыргыздын жаңы жылы Nooruz майрамыңар менен куттуктайм. Ушу сүмөлөк кылып, тилек тилеп аткан баардыгыбыз максат талабыбызды, тилегибизди Алла таалам берсин. Бардыңар ушу үй бүлөңөр менен айылыбыз менен тынч аман болуп, эмки ай эмки ушу күндөргө эсен аман жетип, тынч аман болойлу. Майрамыңар кут болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Адамжай району Чавай айылында сүмөлөк өстүрүп жатышат. Энелерибиз сүмөлөктү кантип өндүрүшөт ошондо? Сүмөлөктү буудайдан Канча күндө? өндүрдүң? Сүмөлөк buğdaydı ап келебиз, жуабыз таптаза кылып, албырдан өткөрөбүз, жуабыз бир 10 жолу жуабыз таптаза кылып. Анан бир күн жибитип коебуз. Жибиткен эртеси күнү жаябыз столдун үстүгө. Столду кыйшак кылып туруп, суу агып туруш керек. Анан 4 күн 5 күндө өнүп калат. Анан кийин жазып сүмөлөк кылабыз. 4-5 күндө даяр болот. 4 күндө же 5 күндө даяр болот. Андан Анан кийин апарып, мясорубкадан чыгарып келебиз. жетишпей калдымы? Же болсо үйдө туруп эле чыгарабыз мясорубкадан. Анан кийин Тоқулар жэнчелек илгери. 3 жолу жууп туруп, анан кийин пышышыраса кыйын. Анан салабыз буяка. Унду дагы un кошобуз, макабын кошобуз. Ону мантип езип туруп, анан кийин Азыр канча литр кайнатып жатасыздар ошондо? 200 литр. 200 литрге канча будай? 15 кило. 15 килограмм. 45 кило un. 5 килограмм. Жаңы 5 кило май. 4 кило нават. канча саат кайнатасыздар эми? 12 саат.
12 saat. 12 saatten ama aşıp gidelim. Çıkacak kaynatağız. 12-13 saat. Kıp-kızıl olup jakşınakay bolup barat şomu aldan dımdayız. Dımdap durup anan ertesi günü anan seyir olup. Yaxşı. Biraz yegem dürütte soştum. Ha? Oy balдар kandaysыңар? Aynan kete çay baldары, çayçının baldары kandaysыңар? Денсаулықтар жақшыбы? Бардығыңар esene бар işlep жүресіңербі? Қатарда кебін туақ Çayçılar, oynanaysan, kandaysan, deningер таза, ömürüңер uzun bolsun dileyim. Oru vağılar, sırqa vağılar, köptün katarda işlep kelgile. Hiç kaçan oru vağılar, daim joluңar açık bolsun. Manda kelip sümölöklerden jegile. Aynan koyun sizlerge. Ömürüңер uzun bolup, joluңar açık bolsun. Nime tileseňer Kuday kireňerdi bersin. Balalı oğula, çakalı oğula, üylü, jaylı oğula, şu ata deňerden peşenesiga şu ömürüňer uzun bolup. Esen amalle köptün katarda kelebeler. Bardırga çavaydan salam oynanıp keteyin oldukları esen amalle. Salam söyle bu. Börübay Kulbayev atındağı orta mektebinde hazır hurmatly körçüler. Ayıl arasında kız gelinler, mektep okucular oyun uyuşturup жатат eкен ayıl hükümeti.
Урматтуу судья, кандай болуп атат оюн? Oyun polufinaal болуп атат. Полуфиналда ойношуп атат. Кандай болуп бөлүнүштү азыр мен эч кимсин тааныбай атам. Бул окуучулар ham бар, арасында окушту бүткөндөр ham бар экен. 4 команда жаштан 30 жаштан басы отдельный приз, 30 жаштан жогорусу отдельный приз коюлган. 30 жашка чейинкилер азыр 30 жашка чейинкилер ойноп атат. Приз канча орунга канча болмокчу? Ол призди Азымбек Ачачев төрага. Төрага айтат, а? Мен бул судья. Азыр оюн бүткөндөн кийин сыйланат. Бирок айтылган приздери мен точно окубаттым, бирок жазылган, бөлүнгөн полностью. Поле алмашты. Судья айтып өткөндөй 30 жашка чейинки мектеп окуучу, окуп бүткөн аралаш экен. Приздери азырынча белгисиз. Бирок өкмөт тарабынан коюлган приздери бар экен. Шот 3-3 болуптур, пенальти дейт. Кийинки команда. Gol. Keyingi komanda ikinci doyuşu. Kimi bilesin ha keyin. Давай. Hadi bir bol. Gol. Oy krasavç. Aynen. Vay yetseydin. Koy ki koyar onu. Tasıpaydı. Sen komandan nerede? Kim Cengizler? Senin komandan nerede? Keyingi komanda kirip жатат азыр. Toptu verdik mi? Verdik.
Так, азыр биринчи орунду алган жигиттер. Экинчи орун. Силер 3пү? Бөлүнүп турсаңар? Булар экинчи место, үчүнчү место. Азыр айыл өкмөтү приздери менен сыйлаган турат. Ассаламу алейкум, урматтуу айыл тургундары. Бүгүн мана Норуз 2022 жылга карата Норуз майрамы уюштурулуп, айыл өкмөт тарабынан акчалай сыйлыктар коюлган футбол оюну боюнча. 30 жашка чейинки балдар арасында оюн өткөрүлдү. Жыйынтыгында азыр жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Биринчи орунга Достук командасы биринчи орунду ээледи. Сыйлыгыңар кут болсун. Сыйлыгыңды ал. Ал эми экинчи орунду ээлеген командаңар аты кандайды? Пушка командасы. Капитан келип сыйлыгыңарды алгыла. Ал эми үчүнчү орунду ээлеген Бүркүт командасы. Куттуктайм, келип сыйлыгыңарды алгыла. Сыйлыгыңар кут болсун. Футболду өнүктүрүп, чабай айылыбызга салымыңарды кошуп, дайыма шу алдыга гана умтулуп жүрө бергиле. Ийгилик бардыгыңарга. Командага дагы бар. Барбы? Бар. Кимдер 4-нчү команда? Барбы? Мага берип коюңуздар. Төрткө. Ал эми мындан нары оюн 30 жаштан жогорку аксакалдар арасында уюштурулат. Сиздерге ийгилик, оюнду жакшы өткөрүп, оюнду жакшы жыйынтыктасак. Ийгилик каалайм бардыгыңыздарга. Так, агай, азыр кимдер менен кимдер түшүп атат? Так, азыр биринчи оюн 30 жаштан жогорулары. Биринчи оюн 90-жылкылар менен уландар команда. 2004 салып турбайсызбы? Биздин биттебиз көбөйдү. Жок, бул оюн шарты ошондой. Анан экинчи оюн депутаттар менен 73-жылкылар ойношот. Ийгилик бар. Оюнчуларга да ийгилик, бардыгыга жакшы маанай, майрамдык маанай каалайм. Финал эмес эле. Так, азыр кимдер менен кимдер ойнойт? Азыр чабай депутаттар менен 73-төр болуп жазылган регламентте. Азыр 30 жаш плюс болуп неме кылынган да башта сүйлөшүлгөн. Чоң айтам 30 жаштан бастар келсе техник поражение 3-0. Тупа тур. Жок, олордо жок болсо О! Ого! Каче. Гена, давай. Улан. Токтоп тургун. Улан, бер секунд. Ассаламу алейкум, урматтуу Шыңгыс Шаар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 20 март 2022 жыл Кыргызстан убактысы боюнча саат 9:39 болду. Сүмөлөктү кече айтып өткөндөй дымдап коюптурлар. Азыр ачылышын күтүп турабыз. Жана ошондой эле кечеги болуп өткөн футбол 30 жаштан жогору өкмөт тарабынан коюлган футбол боюнча
Provoca. To'xta. Va, maytda. Kameraga birinchi. Tushunish. Ha, bismillah. Bugünkü bayramınızlar menen hoş gelipsizler. Bardığınızlarga ders olup, mübelelip vakit, bugünkü bayramda bardığınız birgelikte jakşı ötköröylü. Çabay aylığızda jalangana önü ösügü bolsun. Keçey günü sümölök salınıp, bana bugün açılıp aldığında tura sümölök. Şul sümölöktü salgan Şkolnaya köçesinin ayımlarına, ecelerge rahmat. Jana ошондой эле keçe günü sporттuk oyunlar ötkörüldü. Ayallar ortasında voleybol boldu, erkeklerin ortasında futbol oyunları öttü. Alem bugün günü bolsa erkeklerin ortasında voleybol oyunu var. Alemi aksakaldar jaşların ortasında şahmat oyunları var. Sportluk oyunlarga Aylı Hökümet tarafından 18 ming so'm akça karajatı karaldı. Bugünkü oyunga dagı bardığınızlar katışıp köngül açıp kettiğinizleri suranam. Bardığınızlardan bayramınızlar menen. Bugün Novruz bayramı geldi. Sizlerden şu Novruz bayramı kelgeninden sizlerge çinden sağlık, uzun ömür. Daima ушундай жакшылык күндөрдө бирге отуруп жүрө берели. Айылыбызга молчулук, токчулук болсун. Daima ушундай кызматтарды кылып жүрөбүздөр эжелер. Сиздерге рахмат. Чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Жана ошондой эле ушул айылыбызга кичине болсо дагы салым кошкон айыл тургундары бар, ошолорду кичине белгилеп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу айыл тургундары, бардыгыңыздарды ушул бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен куттайбыз. Бардыгыңыздарга үй ичиңиздерге тынччылык, аманчылык, үй бүлөңүздөр менен бардыгыңыздар тынч болуңуздар. Ушундай майрамдарды көп төрткүл өткөрө берелик. Анда эмесе ушул биздин айылда кичине белгилеп кое турган атуулдарыбыз бар, ошолорго тапшырууга уруксат этиңиздер. Айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп, айылдын ичиндеги 5 тал көпүрөсүнө өз салымы менен куруп бергендиги үчүн жана Норуз майрамынын карата Чабай айылынын тургуну Насиров Шайдилла ака Чабай айыл өкмөтүнүн автограмматасын сыйлады. Ушундай
эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, şu айылдын экономикасын көтөрүүгө кошкон салымдары үчүн жана ушул биздин айылдагы аз камсыз болгон үй бүлөгө өз салымдары менен үй куруп киргизип коюшту. Бул баарыңыздарга белгилүү. Ошон үчүн Чабай айылынын 94-жылкы балдар кыздары ардак грамота менен сыйланат. Ошондой эле жакында 8 март майрамына карата райондук мыкты Кожойке кароо сынагынын 1-орунду ээлеген биздин Мерим балдар бакчасынын тарбиячысы Абдиллаева Улкан Алибаевна ардак грамота менен сыйланат. Болсын да ошол кошумчалап кетчү нерсе ушул мыкты Кожойке сынагына ушул эжекебизди даярдап алып барган Садирова Назгүл эжекебизге дагы чоң ыраазычылык. Ушул эжебиз өзү даярдап алып барып район боюнча 1-орунду ээлеп келишти. Сизге дагы чоң рахмат. Бардыгыңыздарды ушул майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Майрамга куш келипсиздер. Майрамды көңүлдүү өткөрүңүздөр. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زين بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفات القرآن والبسنا بخلاة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا دار الآخرة بحرمة القرآن وارحم جمة محمد يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا الله الله بركاته versin. Bismillahirrahmanirrahim. Siz hem gelin. Oturun oturun mesela. Şöyle ha. Verin arkadan sırta kaç. Gel karışacağız. Yemin birinci tartsınlar. Tartıp ağla bağırdı sürekli tartıp ağla. Kana nimeler düşüp duraydılar. Zorunuzlar yani. Su mol болады. Mana su елдің ырыскысы кең болады. Елге ырыскы бақыт алып келсін Құдайым. Mana toğlar eken toğlardan sular gelip atat. Mana çömeler mana irasda güle atat. Manalar yegin okşoy. Mana irasda mana mömese böyle pışıp atat mana diresse. Mana toğlarımız eken sular gelecek atat. Tattılar bardılar. Tartlı aynen ay. Bir yılda yeki 3 yılda beri Чабай eli тынч болады екен. Чабай elide su кеңірі болады екен. Ойлаған ой мақсаттарға елдер жетеді екен. Dokalasa. Bizde şikaldı kaçana su vardı. Kudağa şükür. Bitti. Allah Allah'tır versin. Görsün dermeyin. Kimin ne maqsat ойласаң барлық ой мақсатыңарға жеткілеп
Baktılı boğula. Bereke payız olsun. Bayramına menen Kazanın başında birinerdi köpeğini. Sümelek evet ondu. Ona sümelek koyganlarından başına eğlendir manga top tutkular. Ab kiret şu yerde silerge en böyle dolaşan değil. Baldaram ceyt var da. Yeldiki bul, yeldiki. Tartı ümermenimiz var balda. Ayağını tartmayın. Evet, o da tügöngü çeyin tartayın. İşte bakıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ha, давай. İki tane ekin de kolunu. Ne çanağa kimse bulutlar girdi. Baş berisi. Baş berisi şaşırdı. Maksadım ne? Gel İzzet. Ostigile. Gel bak. Ostigile. Şirin otursun böyle.
Kazantılık, topluluk olsun, bergementleri şifa versin. Çünkü maktul olalım, elim dul olalım. Onun adına bu da olsun, üçünüzden mentil olsun. Az modern bir uzman kanlarga. Ya ceverinizde men aldım. Diyemem abi. Саламатсыздар, урматтуу айыл тургундары. Бардыгыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мана спорттук оюндардын волейбол түрүн азыр баштоонун алдында турабыз. Волейбол оюнуна бөлүнгөн акча жалпысынан 5000 сом. Birinci orunga 2000 som, ikinci orunga 1,5 som, üçüncü orunga 900 som, dördüncü orunga 400 som, beşinci orunga 200 som. Bul jürilerden çeçim menen boldu. Bardığı mayramlık manayda kiçine bolsa dagın akça alsın, kızığı oynosun degen maksatта. Oşol oyundu bardığız birgelikte jakşı ынтымакта, uruş talaşsız jakşı oyunu ötkörsök. Mayramыңыздар менен. Бардыңыздарга ийгилик. Анда эмесе оюнду баштасак. Oyun 90'lar men okuçular. İkinci oyun deputatlar men 73'tür. Bol başladı. Oyun başladı. İyilik.
Berşe. Bahriga ünüge saat 9'da toyunu katıyor. Şahmatlar ötükeleyin. Deputatlar bilen 70'lar Birinci oyun kimler oynap kimler? 90'cı yıllar bilen okçular oynap 90'cı yıllar okçular iki birisi edecek. Hazır. Deputatlar. Meşveret olatlar. Uçulup. Harap durup. 73'ler. Oldu, dayarı. Sol tarafta Ayıl deputatları, oң tarafta 73 yıllar. Şularga karşı komanda stoloy kalıp mektepten okuvchilarni davam qo'shib o'ynab yotishdan uçurup. Hazır ikinci oyun. Deputatlar bilen 73'ler oynap deputatlar ekini öldürecek. Hazır kimler kirdi? Hazır okçular bilen studentler. Studentler, okuvchilar. Давай, yaxshi o'ynadi. Светка женский окуган. Ulan.
Bitti. Ne oldu dedik Sülo? Bitti. Partiya. Mektep komandası Cengiz Bey, studentlar komandası Uttu. Ular men studentler ekinolga urishmoqchilar. Keyingi komanda Maysal komandasi bilan 73'tir. Maysal komandası 74 komandası. Setka. Ne sağın girmeysin mi? Bunlar 5 tane aldı. Bunlar 5 tane sen girsen bulam. Lan yaktasın mı sen? Annem gel belgiley. Tak, hazır. Mana yerde birinci mestoda Baynazar bo'ldi Nasırov. Qo'shib qo'ysinlar mı? Bardın Cengiz'in. Kim Baynazar? Keyingi yılga yaxshilabdan dayadar kökler. Tak. Maalesef. Tak, ikinci oyunda, ikinci mestoda 5 açık ömürden İslam ekan. Keyingi mestoda Ali ekan. Ali. Koca Abdullah. Kabilasında ne ya Ali de öldü. Kabila kim? Tursunov. Tak. Anan keyin. Qolganlarıniki to'xtab. Nima qilib bir qilib ber qolgan. Qolganni tegiz ekan. Shamil. Молодец, mana askar tutup ekanda Shamil. Ben qolganim birden ekan. Var sizlarga bir var. Молодец. Oy, молодец. Yaxshi o'ynanglar. Kim kaldı daha? Daha kim kaldı? Peki. Молодец. Havada bardına yetti mi? Ha? Durup durgulayan. Keng bir duanızlar berip koydur mu aballar? Yaxşı şahmat istedi. Namını koruğun atıllardan basın, azamat, harekatla bandar. Umrular uzun otanları yenilere rahmat. Yaxşı oynayırlar, keyin daha bulan. İyi de maşın kalacaklar. Bilgilemez, daha kılavuz. Yesinler, yakındasınlar, bakışlar, maşın kılavuz. O mayranlarda bolottu. Ha, mayranlarda bolottu. Var mılar? Yücüğülersin. Cerek kendine. Keşke mayı. Kim? Ha, deme almıştım. Qaysi reis, qanaqa hozir video bordi.
Deputatlar men studentler polfinal. Yo, team getdi mi?
Контрольный. Stüdentler avluda. Allah. Aleykümselam. Kaçta жақсы. Düşürür. Uzaktan çıkıp aldı. Carim. Kombinatsiya yaxshi bo'ldi, biroq to'p yo'q bo'ldi. Bugundan tushmay qoldi. Расчет. Депутаттар есеп сандары белгісіз. Kızıdı, kızıdı. Çam çam. Blok. Keçik koy. Kameradan kurator oldu. Kaça çıkan ne? Yaman öte götür. Tuttan kayıta koyuyoruz. Yaman tırnak bağlı odatta. Türkler, kocanlar, bunlar da kuvvetler, gündüzcü grubu. Hepsi bırakar.
Analar yeni kasa. Hazır final. Studentler komandası. Жана Maysal komandası. Bu жақ Maysal komandası. Nargı Polya Studentler komandası. Bir esepke Maysal komandası жеңип окшойт азыр.
Ушундай дукту көтөрүп ойногула. Таштайт, Майсал таштайт Азмайырлерге. Taşlayın. Sen katı otasın değil mi? Sen bundayrak dursan. Out. Taşlayın. İyi mi? Şaşmaya bir. Partiya. Malatya. 1-1 oldu mu? Yes! Maysallar sapsım çağın çağır orada. Hola. Terus. Hai. Silat kalah.
Eki çekege bir blok jetip kelet kesin. Молодец! Касание. Не красавчик. Hayta. Pişme. Mana урматтуу oyuncular, ушинтип oyunun dağın ayağa жетtik. Күчтүү утtu, sizlerge ийгилик. Oyun жақшы жогорку деңгээлде өттү. Бардыңыздарды куттуктайм. Андан эсе акчалай сыйлыктар тапшыруу үчүн Аким акеге сөздү берсек. Өзүңөр көрдүңөр, oyun жакшы өттү, честный өттү, күчтүүлөр утту. Бардыңарга элек бетте максат утуш деле эмес. Şu жаштардын, мына айылда жаштардын тартиби биrini бири урматтап, сыйлап, ар дайым бирликтүү болсун деп ушундай оюндар болот да. Бардыңарга ийгилик, призиңер кут болсун. Бешинчи орун окуучулар. 200. Siz dollar. Katı aytıp beriniz. 5. orun okuşularda 200 son söylerler. 4. orun deputatlarının komandası 400 son. 3. orunda 90. yılgı bolдар 900 son. 2. orunda studentler, Çavaydın studentleri. 1,5 rubl son. 1. orunda Maysal'ın komandası 2000 son. 1 жолу призиңер кут болсун. Ар дайым ынтымакта болгула, ар дайым ашуда чогуу ойноп жүрө бергиле. Урматтуу жаштар, урматтуу Чабай айылыбыздын спорт сүйүүчүлөрү, мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизден mana şu айылыбызда ушул оюнду уюштурган, mana şu бүгүнкү бардык сүмөлөктү бардыгын уюштуруп берген биздин өкмөт башчыбызга, ошол өкмөт курамына мамлекетибизден берген акчаны ушундай бардык немесиге жеткирип берди. Бул эми спорт бул ден соолуктун булагы экен. Спортту өнүктүрөлү, бири-бирибизди урматтайлы, дайыма ушундай биримдикте бул Чабай ичинен башка айыл өкмөттөр
өкмөттөргө дагы барып, боюнду жакшы ийгиликке жеңиш менен келе турган спортту жогорку деңгээлге чыгара берели. Бардыгыңызга ийгилик, ынтымакта жакшы жүрө берели. Ага бир жолу майрамыңыздар. Кымбаттуу көрүүчүлөр, ушуну эле эфирибизди аяктайбыз.